Amasua Maluya Magelia Matajlachtanchipa Aujan Kichka Aujileguna Paliguna Kaina Tarikicha Kanuchkanchika Revista Semanari Marín Partirike Ari Marininchik Informativo lunes a viernes Aujileguna Pani Chalia Icona y Mainera Kaikananga Kulachkan Kichik Ajeriki Ñache Kanuchkanchiña ya Patawan Willa Kuikunat Jeperikus Pakunarike lunes Punchao Kilache y Punchao ya Hanchis Punchao que octubre killariki wow gilaikona panilaikona Imenera y canela caculescan kichi que agarrik chay como canchi y ya pataban kai un pachate que demora con Sánchez, pues a tu charla hasta compartir ni san ahora y con Anchica, marico, que yo le pan y charla, pero punta jalere pe jari que te tanchi paso tiempo han kunata ya pale que jikta arima que kulia y kichi kuna yare que programa Anchicuan jari y kulia sunche que ojalá kuna pan y le ikona Ñari que huayra va a piña caculescanchi guajilaguna peleguna ñari que huayra va a piña caculescanchi con angaituta arima que cuya que ya palla que chic pasa na jare que huilla que una maña y culasunche que apura ullaman que con ari que huilla que mamá que gobierno manta siempre que huilla que con chay camullachka ya se escanchina que un país sachaco y que hay delincuencia ni se escanchina que hay Perú soy un chico que chalai panichalai un país sachaco ya hinapting y man pasa cochcan que el gobierno pacachcan ni que chay huiga que gonata mana monancho kai huiga que gona que Perú soy un chico por irinanta Imaniнаnchay wow que chalay pani chalay manari que ñojanchik kay mana alin gobierno pa rura inimpi ima kunapa asqawarinanchik ta munankuchu publicanata rico mana munankuchu ¿no? Por lo tanto rico aflegona palegona Pacachcan cuya que principalmente que hay delincuencia, que hay sicariato, que hay asesinatos, chay con una mantalla. Que hay Perú suyo pemana Lima de mantacho sino a nivel nacional. Que hay Ayacucho pipas, cachcan sicariato. Cobrador de cupos cachcan. Asaltos cachcan. Lima pastawan. Zapapuncho. Jupunchao pe achka. Tawapichq chunkanti sasachaku ojilegon pelegon wañuchinakuy che cobrador de cupo sapa carromanta cobrachkanku cuputa sapa carromanta wakiq seriki cobran 5 soles chata wakiq si cobran 7 soles wakiq 15 soles Paradero manta lluqsinan paja primero rikenin paganayki riki paganaykin kay kuputa mana chayqa manan riki lluqsinkichu imapas haykapas pasasunkiman nisparik pagachinku fuerza y mana pagankuchu inate imata ruranku o bien karrunkuta kañaykapunku ota empresa y todo cocherapi cañaycaponco o tache choferta wañorachinco o balearonco y matapsuaronco wakij manchakunankupa chaytani hawachkanki chupayta ñuqaykumiki chaynaruniko ñuqaykumiki balearuniko ñuqaykumiki wañorachiniko yanqataq Hamtapas chayna pasakusunkiman nispa manchaykachillanku y manchakuymanta pagan.
Y chay denunciakunatas mana Policía Nacional Perú chaskinchu chay huk sulchamanta waqachkanki nispas denunciakuptinkupas chay policíakuna ninku porque sapa puncha chay cupo cobrado aminkuña nispa denunciakunku y como mana kanchu chay denunciakuna riki kay comisariapi hinatinqa mana kanchu chay reporte nisqanpi kunan puncha a ver haykataqa denuncia kaykun iskay kimsa ancha iskay kimsallan karqa pero chiqapta puniqa sapa punchawsi sapa carromanta sapa empresamanta cobrachkanku hayka carrotaq hayka empresataq Limapi chay llapan empresa chay cobrador de cupo nisqan chaymanta denunciaykullanmanku o chay denunciata chaskiykullanmanku tanto llay tanto kakunman pero mana chayllachu hastawanja anki huk iskayllapas kachkan denunciakuna pero chay denunciakunatapas mana chiqap chayta munankuchu pakanku awqillaykuna pallaykuna kay gobierno imapa pero suyupiqa mi hawkallakuchkanchik abrazanakuspan purikunchik manam chay delincuencia kanchu manam chay asesinato kanchu ari huk iskaycha kan nispa kay gobierno sapa vez huklaman viajaspa o congresopipas rimakachanam congresistakuna yachanku incluso congresistakunapas chay cobro de cupoman wichaq kachkanku huk iskay chay huknin congresista nuestro tentunqaykullanchik paypas nin ñuqatapas cobrawanku cuputa a pesar que no es congresista kachkaptipas y de paso es un congresista fujimorista mana cualquier nacho fujimorista o sea mana ni izquierda claro sino fujimorista más engor pero igual naya chay cupo cobraconata dejas un nispal ninco augillaykuna pallaykuna ministro de Interior, según hay periodista de investigación, Hildebrand, o César Hildebrand, paipa nishan pina, pai publica el semanario Hildebrand en su 13 nishan. Chay piniskan, kai ministro de Interior me, mana imam kahtacho chay denuncia con atapas publica y caramun. Hasta wanja llullata chay llullari que mistrimaipe son órdenes o cifras falsas chay cifras falsas o sea chay llullata apan congreso menos parikenin ari kachkam hukiskay más bien me cae estado de emergencia wanja ya tocorón ya hukiskay chellan chinkaruchkan delincuencia Hukiskay taperonko delincuente ya japeron niño cae pero papi para niño ya chayan chinkaruchkan chay cobra los cupos porque el congreso taporja iskay chunga ya kimsa chunga tapoco ikonatari chay kimsa chunga tapoco ikonata contesta ikolan paega mana chiqa primaywanchu hasta llullarimaywan chayta ninri que cifras maquilladas o cifras falseadas o cifras falsificadas mistrimaipi ninko mana riki imam kaqtachu mana imam kaqtachu kayta nishkan huk periodista de investigación o Hildebrand riki mana cualquier periodistachu imapas rimananpaq sumaq tajuichakuspami que riman es periodismo de investigación paynakunaqa riki aslla kanku mayor parte solamente compartimos información llata riki compartir nisqan chaylla truwaniku kay emergencia ña Limapi kachkan
o estado de emergencia igual hinalla chay cobrador de cupos, hinalla wanchinaco y hinalla asaltos, hinalla porque distrito kuna achkallay kali miki manamiki chay policía llapachallampi chuchuranakos kachkanku chaypi wakllapi miki entonces mana chay policía kunapa kasqanpi justo chaykuna pasakuchka policía pa kasqanmanta anchurikunku ya kaypi policía kachkanakuchu mas waklawchapi mana policía kanchu anchaypi chay kachkan chay sasachakuy chay miriki transportistakuna nichkan wawqillaykuna pallaykuna ñuqayku ruraykusaqku paro de 24 horas pero nichkanta manachu chay gobierno kasukunqa hasta 72 horas y chayta manachu gobierno kasukunqa indefinido o sea kay jueves punchawta qallaykurun qariki paro wawqillaykuna pallaykuna jueves kachkan chunka puncha octubre killa kay chunka puncha octubre killapi chay paro nacional qallaykun kayta pitaq organizachkan justamente transportistas wawqillaykuna pallaykuna ni qallarininmanta chay paro ruraqkuna allinpaqlla ruraraqaku ama kaynakuna pasakunanpaq rikaw kay gobierno lluqsiptin kay congreso lluqsiptin elección hamuptin chaypi kisapas huk mushuq presidentewan solución kanman porque kay Fujimorismowanqa mana paykunaqa hasta delincuentekunatapas amachachkanku chay runa wañuchiq runa suwaq chay cobrar cupo paykunatapas amachachkanku ampañachkanku wawqillaykuna o sea paykunatapas uywakuchkanku krimaypiqa amachayqa riki chinkachima entonces ampañachkanku nima mana ampañachkanku paykunatapas mistispaqa protegichkanku wawqillaykuna kikinku protegikuchkanku porque chay organización criminal riki partidontapas sutinchan Perú Libretapas sutinchi paykuna chay leyta ruwakuykunku ama paykuna tumpaskananpaq pero chay ley wañuykachisqankuwanqa allapa kay delincuentitapas mastasa waqaychakuchkanku mirachichkanku porque ninku chay congreso chay ley wañuykachispa chay huk musuq ley hurquykamusqanku punchawmantas chay delincuencia masta mirakurun wawqillaykuna chayta pitaq nin chay gremios de transportistas porque achkan kanku paykuna achka organización kunam kanku manan chulallachu paykunam nin porque paykuna sapa punchaw chay sachakuyta riqsintinku masta mirakurun chay punchawmanta nin porque chay suwakuna masta caprichakuykun porque chay organización criminalwanqa pakan raqsi kasqaku pakan o sea mana musyachikuq hinalla pero claro mana chay organización ninku kasqan musyachiq hinallaya chayta niskanchik kunanqa de frentiñas somos organización tal kuputa cobranayku kuputan pagawanaykiku nispa astawan masta de frentiña wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi porque manaña ley paykunata akusanqañachu policía hapiykunqa kachaykamunqa incluso según denuncias kay periodísticas nisqan rurasqankumi kay sector transporte tanto mototaxistas, taxistas, combis, servicio urbano, interurbano, climapkaqkuna ninku ñam policiakunaqa chay mana allin runakunawan caserochaña kanku, callikunapi tupanku naspaqa
hasta saludan a concoraxi. Cómo va el trabajo, ni sparaxi paigona, ni na concu, aunque le paigona. Cobrawachkan menis pa comisaria mangrinco na tenga, un sulchamanda chuajanque nis. Mana chasquita munancocho. Chaynallata riki ninkutaq como chay leyta wañuykachingu no tenga más jaliñas kakuchkanku chay suas chay delincuentes chay cobrador de cupos o aujillegún palaygona más jaliña anchayrayko kay sector transportistas hayachkani kay paro nacional nisqanman. Paro nacional de 24 horas o aquí 72 horas. O sea, 24 horas semana resuelto con hasta 72, no tenga hasta sábado puncha ahorita. Jueves, viernes, sábado ahorita. Y mata mañana con paikona ancha y mozo lecho horas hankota. Guaño chichunco, iscaelita. Y chay organización criminal nisjanta anchaita. Kajla kutika chimuchunku chay leita. Porque ña kay perimar hanchik ña huk leita riki de terrorismo urbano nisjanta ruakuchkanku rikao. Chay pinichkan hasta paro ruakunapas, chay toma de local o carretera konata riki tapas pan kojarkas kunapas. Denuncias a caspa uchkuasiman apaikus kakanango por terroristas. Eso tiene terrorismo urbano. Tenga nia nirjaikichiña manaña con anja chay lewanja porque chay leña kachkan yam kachkan ñarik. Chemos lewanja manaña pi alcalde papas o pi gobernador papas pi papas. Atiwajñacho chay plantones, movilizaciones, paros, huelgas, chay con aroraito, aujilay panjay. Manaña. Porque le nichkan chaynata. Aquí tenemos, a ver si, no sé si tenemos una llamada, no sé si al respecto. No sé si al respecto. Sí, buenas noches, estamos al aire, no sé si tiene algún comentario. ¿Qué tal, señor? No sé si me llamo, hay un derecho. Estamos al aire, papá. ¿Tienes algún comentario? No, este es... no, está al aire. Gracias. No sé si más tarde llamo. Bueno, ojilaguna peleicona. Kairiki hayakui karja, pero mana... Imatapas, alimaita munanchurikao. Bien, nichkarjanchi. Kay ley terrorismo urbano nishan rikorichis hankuanga. Chayta aprobaikus hankuanga manañam kunan parota ruawakñachu aujillegol pelegona. Ni alcalde kipajpas. Ni gobernador ni kipajpas, manon kay lima yapajchu es ley jariki liuchapaj. ¿Ya? Liuchapaj ma aujillegol pelegona. Por lo tanto, paikuna mañakuchkanku kay paro ruwaqkuna chay derogatoria chay ley chay terrorismo urbano kutiykunanpaq y chayñataq kay ley de pantachkanchik chay ley de organización criminal nisqan kutiykunanpaq y kay ley del terrorismo urbano nisqan chinkachisqa kananpaq. Porque kay ley de terrorismo urbano taja Maypacham Castillota uchkuasima aparorjako enatin protesta con la carga Ayacuchupe a nivel nacional, principalmente Puno, anchaypin pajarerja chay ley. Chaypin ruaita hayaygorjako, chaymi chayraq chay leyta aprobaron kurikuawjilayguna pelayguna. Porque nirjako riki
Imaynatataq chay protestaqkunata chinkarachiswan amaña protestanankupak bueno leyta ruaykusunchik nispa chay leyta rurarqu y haynotakuna ña discutirqakuña y kunanñiki ña aprobaykunkuña rikuwawqllaykuna pallaykuna ley de terrorismo urbano y chay ley organización criminal anchaytaqa rik chinkarachinku ama mamachanko Keikopa partido chay Perú Libre chay partido involucrasqa kachkan como organización criminal ama involucrasqa kananpaq rikaw y chaywanqa protegichkanku llapa delincuentes asesinos llapa asaltantes cobradores de cupo nisqanta chayta intininanchu wawqillaykuna pallaykuna así que transportistas ruachkanku kay llamado nisqanta a nivel nacional y paykuna rimarispan nin ñuqaykuqa riki lliw llaqtapaqmi ruwasaqku kunanqa manaña ni chay parutapas ruwaswanñachu pero igual ruwasaqkuma imaynay karunqa riki wawqillaykuna pallaykuna hamuchkanña riki kay paro de 24 o 72 horas nisqanqa kaypi hayachkan kaypi nichkan. Dirigentes transportistas dice que paro del jueves será de 24 horas y advierte que podría extenderse de manera indefinida nisqa indefinida karunman si chay paro wawqillaykuna pallaykuna indefinida ninanqa ima ninanmi una yao mana tuku haw pero kay congreso taña ninkuña parotam ruwasaqku chay leyta kutikachiychik kay huknin leyta wañuyqa congreso ni kasunpas chaykunata kasunchik imaynam chay puntata llapa puniñukuna parota ruwaptin na imapas pasakunchu wañuykarachinchik imapas pasakunchu y chaynan kunanpas kanja nispan yanqa kasusunchik dejaykusunchik a ver atiranqakush para rurayta chaymi estado de emergencia América Limata haykuykun kay gobierno inas pukleyta unquruykamun estado emergenciapi policía militar pipas maypas chay paykunapa chay ejército partia imatapas rurarunqa runatapas wañurachinqa balearunqapas imapas karunqa anchayqa mana investigasqa kananpaq chay leytapas ruwakuykunku tenqa imaynanpi porque kay pasaq wañuchinakuykunapi denunciasqa kachkanku riki mama boluartimanta qallaykuspa rikaw amaña denuncias kanankupa hasta uk leytapas ruwakuykunkuraq estado de emergenciapi imapas haykapas pasakuptinqa ya no hay investigación mana kananchu investigación y ama chay investigacionkuna purinanpaq yachasqanchik hinariki pim chay investigación ruraq fiscalía rikaw huk leyta ruwakuykunku imapaq kay policíakuna investigador kanankupaq paykunaña investiganqa entonces inaptinqa kikillankupaqqa imaynama investigakunqakuqa o sea policía masillan wañurachinqa gobierno mandakusqan investigaychik nispa denuncianqaku chay denunciata chaskiykunqaku naspa puñuchikunqaku o sea totalmente chay impunidad nisqanta tanqachkanku kay gobierno y kay congresista brazonkunawan wawqillaykuna pallaykuna kunan Lima paralizadochu karunqa paqwaychachu imaynay porque según uyarisqayman hina kay parota pikunam ruwachkan transporte urbano o sea chay microbús chay llamkaqkuna empresakuna mototaxistas paykunapas taxistas paykunapas chaynallataq gamarrapas yanapanqa chay parota y kachkan riki transportistakunapipas por zonas por sectores paykunapas entonces paykuna hayachkan riki a nivel nacional nispa frente de defensa kuna como Frente de Defensa Ayacucho, Frente de Defensa de Puno, de Arequipa, chaykuna chay hayakuyta ari allinmi yanapasun ninqakuchu imaynam manam kunankama uyarichkanchikraqchu paykunamanta manam
Mana chayllachu, mana chayllachu. Huk leytapas ruraykunkuraqtaq, porque puro ley kachkan wawqillaykuna palaykuna. Prohibido kunanqa chay parokuna transmite. Y chay parotam ruachkanku, kunan willachkaykichik creo. Chay rimaypas prohibido. Prohibido. Denunciasqa kanjaku chay rimakuna. Entonces ñuqa rimachkani chaymanta rikaw. Chayna kachkan wawqillaykuna palaykuna kay asunto. Más rimari kay programa llanchikpi. Chaynataq riki chaynallataq kajayaqyaw kayna runakunam. Kayna policiakunan kunanqa investiganqaku. Congreso paykunapa makinman hasta festejasparaq churaykunku chay investigación preliminar nisqanta. O sea, policía ña investiganga. Imaynamichkani kayna policiakuna nispa kay policía de Bambamarca, Cajamarca pikachkan chay Bambamarca rikaw. Seguramente Hichuapej karqarik Pampamarca, Bambamarca churika misterunko. Pay seriki wañuykachik ingenierota kimsa chunka kimsa watayota joven challata wawqillaykuna palaykuna. Chay policía riki civil pachayuq kasqa, policiakunaqa anki civil pachayuq kaspa o militar pachayuq o policía pachayuq kaspapas armankuta siempre apakachakunku chay arma de reglamento, chay revólver chantaya. Chay hatun armakunalta manaqa rikaw. Chay revólver chanta siempre apakachakun. Chay revólver nisi kasqa riki. Wijaonimpi. Chayta jorjorospas, chay bar penisqa bar jariki chay upiana wasi, trago wasi. Chay pamsutin chay bar. Chay trago wasipi upiaraqaku hinaspa chay arma de reglamento ta jorjoykamun hinaspa balearon wawqillaykuna palaykuna kay ingenierota. Haykapi pasakurqa sábado punchauta wawqillaykuna palaykuna, sábado 5 de a ver. Octubre, sí, 5 de octubre. Pinchay Balearos Kachkan, comisario de Hualgayo, teniente PNP Anderson Quispe Briones. Pai Michairoa Kachkan, wawqillaykuna palaykuna. Chay taruaros pan chinkaror harikao, akakororja. Y chay mantañata. Niskancha, incluso chay ingeniero kasqa funcionario wawqillaykuna palaykuna Taita Rudy Lozano Obispo chayna sutin rikaw chay ingenieropa Rudy Lozano Obispo chaysi kunan wawqillaykuna palaykuna chay policía rikuriramun hinaspa ari ñuqam wañurachirqani kaypi kachkani nispa entregakuyku wawqillaykuna palaykuna. Entonces, kayna runakuna investiganqa kikinku pura investiganakunqa kaynata imaña miskirunqaqa. Chay tariki ruranku ama chay congresistakuna o Mama Boluarte o ministrokuna investigasqanan porque paykuna llapa chay investigación controlanqaku wawqillaykuna palaykuna. Chaymantañataq yachasqanchik nariki wawqillaykuna palaykuna Jainawata chay wañuchinakuy karqa mana jainawatallachu sino jaininpu watapas 2022-2023 chay iskanin watantinmi diciembre, enero, febrero chaypimi Mama Boluarte llapa llaqtamansinkuna wañuchaypi kakurqa rikaw chay paros, movilizaciones ruwaqkunata. Hinatinmi riki wawqillaypa nichallay llapa prensa mermelera, prensa limeña, prensa de Grupo Comercio América TV Latina RPP chaykuna pakaspa publikaqku mana imam kaqtachu publikaqku pero ichaqa pim chaykamuspa imam kaqta publikaykullarqa wawqillaykuna palaykuna kay periódico estadounidense The New York Times nisqa
The New Times. China su teoría que chay un periódico con Estados Unidos a través de redes y que a través de plataformas ni cantacamo entero un mundo pe ñawinchas jarico con chay camus pan investigar ja hinas pan pública y cullarja kay Ayacucho llaqtapi imayna haykayna llaqta masinchikuna wañuchisqa kasqanta wawqillaykunapallikuna y kaywan kay periódico riqsichirqa kay Ayacuchopi chay wañuchinakuyta chaymiriki chay wañuykuna kawtin chay lispanku chay organismos de derechos humanos nisqankunapas watukamurqaku riku wawqillaykunapallikuna nastajuichakurqaku chay wañuykunamanta aw kaypi incluso testimoniales wawqillaykuna pallaykuna aw chay wañuchisqankuta ari wañuchirqa yachanchikña chay historiataqa rikaw aeropuerto protesta karqa primero wak Mama Boluartepa llaqtanpi wak Apurimaqpi Kayman rik militar con chaykamur policía con chaykamur helicóptero avión inas pa kayman tanque on relqa Apurimac man rikaw tenmi que auxilio chaykamur qako wañuchiwachkan wañuch ina temi kay perik llapa llaqta mas inchi organizakor qako auxiliación chige mayna wañuchinqa nispa tere que por el qako paykuna kay Ayacuchopi kalinka inas pare que aeropuerto man relqako rikaw aeropuerto pe hawkalla parlar qako chaypi cuidaqkunawan chay llamanta honqaychallata chaypi kaqkuna chay militarkuna baleayta qallakuykurqa llapa chaypi kaqkunata riki runakunata chaytaq yachanchikña waqlaykunapallikuna pero quizá honqawlankipas y chayta riki The New York Times nisqan publicayku pero mana chayllachu sino sumaqchatay imam kaqta hinaspan chay según chay publicación manhina yachanchik chaytaqa pero chaynata publicayku pajarinnintin chay wañusqakunata apakacharqaku como caso del Clemer Fabricio Rojas 22 años viernes punchaw chay pasakurqa sábado punchaw llapa ronariki llapa protestas masinkuna atawninta qhipikuykuspa purirqaku callikunapi anchay callikunapi puriqtapas valyaparqakutaq wawqillaykuna palaykuna kay llapa qanra qacha militarkuna chaymanta publicantaq kaypi chay tayta Christopher Michel Ramos chunka pichqa watachayuq llapay wañukurqa mana protestasqanpichu payqa wañukurqa manam sino payqa llamkarqa cementeriopi como cualquier warma llapa waytachakunata limpiapakuspa llapa chay waytachakuna yakuchakunata tallipakuspa unsulchanta chay ganachakuspa ampayta miki wañurachirqaku chay cementerio manta pakan hampukuchkaqta mana protestaqtachu y chay wañuyta rikaw imayna chay pampanakusqankuta publicaykaramun incluso tapusqaku kay tayta defensor del pueblo David Pacheco Villar paytapas paypa testimoniunkuna imayna kaykayna pasakusqan chaykunatapas publicaykaramun kaypi rimachkan del tal Rojas, tal Ramos paykunatapas churaykamullan y tayta Pacheco Villar rimarisqantapas rikaw imayna haykayna wañuchisqa kasqanta riki chay testimoniota huqarirqa ka The New York Times nisqa sasarimay chay sutin inglespi machka y chaypitaq nirqa kay
wañuchisqakunaqa karqa chakraruna campesino churin mana chay criollokunachu limañukunapa churinchu mana sino campesinos wawqillakuna pariykuna wañuchisqa karqa nispa riki publicarirqa chay periódico y mana ya kaykunataqa publicanchu riki chay nisqaypina chay grupo comercio, chay prensa mermelera, chay grupo latina, grupo RPP, grupo Canal 5, Canal 4, América TV, chay mana ya publicanchu wawqillakuna pariykuna. Más bien paykuna imatam niwarqanchik, terukun paykunaqa. Kikillankun baliakurunku, chay bala dundunwanmi balianakurunku, kikillankun rumikunawan chuqanakuspa, kaspikunawan chuqanakuspa wañurachinakunku. Chayta gobierno rimarqa hinatin chaytan paykuna repitikurqaku riku wawqillakuna pariykuna. Chaymi kachkanri publicasqa. Kay The New York Times nisqanpi wawqillakuna pariykuna. Incluso kaypi kachka achkallay achka chaypi tukuy rimasqanku kaqaya incluso imayna pampanakusqankutapas aw Quinua llaqtapi wawqinchik Ramosta pampaykullasqaku llapa llaqta runa imayna chay pampanakuy karqa waqaywan chaykunata yaqa pusaq dolarichallatam chay llamkapachakuspa ganachakuq nispa panichampas rimarqa porque achka testimoniokunata huqariykullasqaku wawqillaykuna pariykuna ayllukunapata chay periódico The New York Times nisqan. Incluso último pampay hora imakuna rimasqantapas wawqichallay panichallay. No sé si esta llamada es para mí. A ver, vamos a escuchar un ratito, pero disculpen. A ver si checo. Adelante, wakuchallay, Felipe, imaynalla haykanalla kachkanki, unay mantaña hayakuy niki. Hermano Tarcisio, buenas noches, llapayan audiencia, buenas noches, papá, adikunan kaypi ñuqa hayakuyni y llapayan llaqtapaq kay putaqa llaqtapaq hukatun comunicado a nivel de la comunidad de campesina de Putaqapa. Arikuna momentum tarikuniku hatun kay paro ruaypi a nivel de comunidad Putaqa. Chayray kay llaqtakunaman chayachimuyta munani hatun tal vez hayparinita reclamuykuta tal vez kaypi kachkanri kay empresa China Civil nisqanri kay carretera micro pavimentación nisqanta rikruraykamuchkan desde Totos hasta Casacanchi. Chayraykun ñuqaykupa kachkanri hatun incomodaniku qillay Tarcisio a veces kay empresa China tarikuchkanri kay Punkupata, Catalinayo, Musuq llaqta, Condorpacha, Putaqa, Juchapamba, Ruspata, chay lugarkunapi mana cumplikuchkanchu lo que es el apoyo social nisqanta. Chayraykum kunan kay momento tarikuchkanku kay Putaqa llaqta hatun levantamiento de un carácter urgente. Ay, pampachaykullawachun teléfono wañukun un ratito.
wawqillaykunan payllaykuna allinllaña sumaqllaña hayakuykachikarqa paruta riqiruaykuchkanku kay putaqa lawpi nispa willamuyachkarqanchik tayta Felipe ari celularta cargayta qunqaykullasqani entonces celular apagakurun rikaw miles disculpas a los radio oyentes hay programa uyariqkunata riku wawqillaykuna panchallaykuna chaynaqa niskarqanchik rikaw kay putaqa lawmanta hayakuykarqa paruta ruachkanku y vecino llaqtakunatapas seguramente hayaykullachkanku mana cumplikuchkanchu riki chay acuerdokunata seguramente karqa riki parte social nisqan acuerdokuna chayta mana cumplikuchkankuchu rikaw porque mientras llamkachkanankamallami chaykunata riki cumplichinanchik rikaw porque llamkay tukurun hina ripukun hinaptinqa mana ñami wawqillaykuna panichallaykuna kasukanqaña ya ripukuniña chao imapas kanqachu no mientras llamkachkananku. Gracias Victorcito Caillao Quispe niskanrika señor Tarcisio a nivel nacional es paro nisparika sí a nivel nacional me kanqa riki chay paro riki wawqillaykuna panichallaykuna chaynaqa riki ya tukupayninmi hinaña chaykuchkanchik kay programanchikta hina horarionchikman kutiykuchkanchik riki 8 a 9 de la noche hora de programación riko kay horariota cumplikulaswanchik kunan tutapaq no sé uyarikullachkankichikchu kay FMenta no sé nos vamos a ahorita monitorear lo que es el FM si kunanmanta lluqsiykuspaqa seguramente sigichkasunchik riki sapapuncha urima nakuyninchik riki wawqillaykuna rimarininchik programari lluqsinanchik karqa por una radio local a través de una emisora local del distrito de Vincho, Ricao, a pedido de nuestros radio oyentes, Ricao, porque ninco aunque sea ima radio en tapas, lo hacemos ya, o que nico jamana un redes socialista, uyarini cucho, nis para que ni yawarganque chicricao, siempre tu pas jaipi, maipi, chaipi, puris jaipi, para que wawqillaykuna pallaykuna. Chaynaqa tukupaykunanchikpaq, a ver si volvemos a prender el celular tam cargachaykuchkanchik, a ver, tenemos todavía unos minutitos. A ver si ahorita recuperamos la señal con Alariquiña celular ta neunchachkanchikña. Jaikulasunchik, a ver, tenemos una llamada. Ahora sí, vamos a volver a timbrar. Ya el teléfono charachinchi, hemos tenido un pequeño impasse, vamos a tener que completar la llamada. Adelante, Wauge Felipe. Hemos tenido un pequeño impasse. El celular me descarga Cororja. Puede continuar, estamos al aire. Hermano Tarcisio, buenas noches. Ya payan ya está saludar con él. Buenas noches, amigos de Distrito Vinchos. Mi nombre es Felipe Cuba Pariona. Ahí con un momento de Tarcisio estaré escuchando que Potaja ya está sobre un reclamo de los malestares incompletas de parte de la empresa China Civil que ya está ahí que pasa con un micropavimento. De ahí, ahí hayalinim que ya está con atari catilnayo, con cupata, con derpacha, putaja, cochapampa, rosospata.
ari kunan puncha ari ñuqayku kay putaqa llaqtapi kay putaqa centro pi kachkan presidente ko kay putaqa capitalpi chay rico paro ruwaykuyku oqllay Tarcisio imakunamanta ari molestanikum tarikuniku oqllay Tarcisio imakunam kachkan compromisos incompletas ari karqa que ñuqayku ukupi uku rimarikuy tal vez kay a nivel de nuestras avenidas tal vez con material afirmado huwaykuymi paykunari comprometikuykurqa chayrayku paykuna mana cumpliykunchu hasta la fecha pero hinaptinmi ñuqayku a nivel de nuestra presidente, nuestra directiva kay llaqtaykupi de nuestra junta administrativa paykunari convocaykutin ruwaykuniku paruta oqllay ñaqa tempranomanta y kunantutapas kaykuchkanku recupernuktaykuchkanku oqunchikuna de una cantidad mínima hinaptinmi a veces qayarikuyni ñuqapaq Cochabamba, Rosaspata, Catalinayo cumplichinanchikmi kay empresa China Civil nisqanwan tal vez caminanchikunata callinchikunata mejoraykachipri oqllay Tarcisio kunan ponen jawarini ñuqa como persona hay un atropello hay un tal vez de repente vulnerabilidad de nuestros derechos kachkan rika ñuqayku ukupi oqllay Tarcisio ñuqa chayraykum jawarini y hayarinita kay pisinunchik llaqtakunata Huchapampa Rosaspata sayarichunku tiyarichunku imanasqa kay carreteraqa manam rikarqa tal vez uku niykusqa urimaykusqa ruwasunchikya kayna yakachu niykusqachu sinoqa kay hamurqa huk presupuestuyuq oqllay Tarcisio chayraykum ñuqa hayakamuni a nivel de la comunidad campesina de Putaja nos hemos levantado a pie en accionar y defender imanasqa ukrimay pindisunchik iskaykaqpi carreterakunata dijaykunku bolsakunata cementokunata bolsas de cemento chayraykunapas animalkunapas ujarishkan hinaspa kachkan contaminasqa oqllay Tarcisio y chayraykum ñuqa nini llaqtakuna hatarisunchik hinaspa defensisunchik derechunchikta debernichikta cumplichisunchik porque cada llaqtapi kachkan estatuto interno de la comunidad hinaptinqa chayrayku kachun respetasqa y chaqa empresa China Civil nisqanmi rurayta deben con apoyo social nisqanwan mejoramiento de las carreteras mejoramiento de los calles vecinales a nivel de la comunidad no a nivel personal o a nivel familiar o individual nisqanpi entonces oqllay chayraykum kunan tutakuni kay llaqta Putaqa sayarin hatun llakikuywan hatun resentimientowan oqllay Tarcisio kunan puni manam carro kanchu movilizasqa kay empresa China Civilpa ni kanchu movilizasqa camioneta ni cualquier maquinaria hasta pajarin puncha o logranaykukama y chaynallataqmi ñuqa nini hatun llaqtakunata kay Huchapampa Rosaspata Catalinayo Punkupata sayarimuchunku derechunchikmi reclamananchikpa bajo una ley de un servidumbre bajo una ley de las comunidades campesinas bajo la ley lo que es el reglamento de las comunidades campesinas oqllay Tarcisio chaytam hayakamuyki y churamuyki conocimientoykiman hermano Tarcisio y kaykunatam rimarimuni hermano Tarcisio llaqta masikichik servisqanikichik riqsisqaykichik Felipe Cuba Pariona kay centro poblado llaqtamanta rimarimuni hermano Tarcisio. Gracias, Oqllay. Ahora Ricky Chaykaramunña, quizás interno podemos conversar un poco más con Enrique Tucupayninman Chaykulanchika y programa Llanchiktar. Bien, Oqllaykuna pallaykuna Tucupaykusunchiña kay programa Llanchikta ya está ya en la hora de que kay Tucupananchikpa.